بسم الله الرحمن الرحیم. دخوازم چشکی لسر او یوتیوب شمان پرور چکی آخافتنه بکم. دوی ویدیوی دا شبان پرور گلکی شعور ما مسلمانان ایشاند. پر تشت نگوتن گرگ نگوتانا. کره سببی که کردستان تنن حتانا دین و اول گشکی نه اسلام تانه اول گشکی اللهم زردشتی یعنی مدح زردشتی دکر. یکی لیگ داری که اون نزانه به و ببیجه دیمگی و سبب و مشکله که چرا کردستان حتان هاتنه و هر چهار پارچه کردستانه هر پارچه که تیدا جیشه که جه کردان اما جیشه که اسلامی ایدئولوژی اسلامی و هر پارچه که تیدا شیخ الاسلام لسروان لیدر وانه قائد وانه و ایجاره و هر چهار جیشانا لهفناکن اختلافی وان چی بیا لسر مسألة فقهية يعني مسألة ديني لهفناكنا هجر أمجي كرد بنا قربانا واختلافي وانا فقهي شيوخ الإسلام. يعني يك بيجي إنه و هر چهار دولتی هانه که پارچه کردستانی تیدا اوانا راستی دخوازن تشتکی بکردادن لكن دنیرن کرد خودی دینن مسلمانن اجاره اوجی ده ترسن جوا اسلامتی و کردان ده ترسن لما تشتکی نادن کردان هنظام تشتا راسته نراسته هر کس اک زانه که نراسته تیدا دوی یوتیوبه دا سنی آنده که یعنی انسان نپره تشغل چی جاره که به یزیدیان را شر دکن جاره که به خریستیان را شر دکن جاره که به یهودیان را شر دکن نظام یعنی کردستانه لعرض سر عرض کردستانه جاره که بوار را شر دکن جاره که بوار را شر دکن جاره که بوار را شر دکن تشغل چینه نظام باشو راج کرتینه نظام از ما مصادر خوار بره بک تیدا دو بیجه که کرد ما جو اولان را پر پی اولان دمشن هجاره هر اولکی یان شیخه یان یعنی مزنی وی دینی هجاره ملت دخوابینن ملت ما کردان گشکی بونه بینه دواره بینه پزه و شوانی وان جیشته و کسی هانی که وان ری رابر وان دکه و او ریا منفعت کردان تیتنه هم ملتی ما کردان گشکی پزن و دوارن و کسی وان داجو جیک و فایده و مصلحه وان تیتنه راستی ویا شورا یعنی نخواشه یعنی قصیتا نگوتا چطور ترازی دی بیت سر ملتی خواهی کرد یعنی او کردی هانی اصیلی هانی که همجوان حز دکن خودی تاریخی کفن و هبونا کفن و تاریخ و ورقاس شر کرن ورقاس خبات کرن هیرو تبان رو بیجی من دوارن قاسکه توانی نگوتا یعنی کرد تجاران نبونه دواره تجاران سری خود دا نخستن اج کسی را تجاران دا نخستین اج کسی جریا ریدا کرد خودی هیزن خودی حرکتن ولی خب پیدا کت رسم کردان ببینی تاریخی تی ببینی پیوان صرف یعنی صلاح و قرشین بوان را لجلی وانه بینی کت رسمی تا صرف تنبوره بتره بزقه بتره کاری تا و کاره لکن وانا عقیده کردان کاری وان یعنی ملت گیش عقیب ببره گیان شرط کرن حتی ابن خلدون ده کتابی خوی تاریخی دا وقتی که قال اممان دکه و خصائص اممان دکه دبی الاکراد یعنی او بی الاکراد امت وحشیه یعنی دی مگی یعنی ملتکی که سری خدا ناخینه اج کسی را ام سری خدا ناخینه اج کسی را او سری خدا دخینن هنه نکوتن نه من یعنی مثلا دبیجن وقتی که تتار ها تاوه منطقه سوارکی تانه فارسکی وان دکتا گندکی و لسر حسبی خواه پیانه دبو بانه ملت دکر ملت دهاتی جر بان را دگوتن خواه گریدن لپیه بس که و ببن هیسیر ببن وانا جو خواه گریده دا و پیرا دو چون اما هم نه ام کرد دوانی نه کرد جریا ریدا شر دکن کرد جریا ریدا هیز دکن تجارة ما ندی کرد راحت رو نشتنه حتی عند کتابی تاریخی دا تبینی تی صرف تبین اشترى اسلامي بيجن باعتبار ايكو پر سري تديشين اسلام ايكو پر معدي تجيل حفظ كذا اسلام تاريخ اسلامي دا ارينات البيني يذكرنا ثار تمرد يعني هي يذكرن دجي دولتي وچغه دجي حاكمان چرا لانه كرد
انسان آزادی خواست، یعنی انسان نج عدالت حز دکن ایجاری که یک تید بیجه از عدالت لجمعیت بی تمام ام بری هفن چیش که قدمینه لسر حکم راد به عدالت نامشه راد بین کرد ایجاره درد کفن دجیوی درد کفن اشتوانی پر جارا شر کرنه و نه شر یعنی حاکم ضعیف کرنه، شر دولتی مزن کرنه، شر مغول و تتار کرنه. يعني مثلا سال 707 هجری دی تاریخ دا بخونه تاریخ گیلانه بخونه تی ببینید چه ملحماک لو داره چی بی عقد الجمان دا بحثی و شورش عارف و چک و دکیه و خربان دا تتاری دكي مثلا أكبر ظالم تاريخي ده بركي بيني وين ناتي تاريخي لأنه دبي قتل دبي ويقوتي قتلت ألف صبرا يعني هزار يعني مليون إنسانك كري حبسه و تركان دنا بيخوارن بيغخوارن ونيش برشي بنورا مرن مليون إنسان ومين نبيستي تاريخي ده واتشتا وقتا كو دورا حجاج ده كورد جي دركتن دجي الحجاج ثورة ابن الأشعث ده وشاغي علماء هنا تورة مزنة بيلي بيني ربيعة الرأي ويعني بر عالم مزن دركتن دجي الحجاج كورد جي دو دارده يعني دورك أخوي مزن هبون ده وشرده كورد صرف هي ذكرن صرف شر ذكرن هر کسی گور زمانی خواه نه ایرو دوی زمانی دا کرد هیزه که دکنه گور چیزان توازنات سیاسی گور ظروفان گور هیزه که دکنه 100 سالی دن 200 سالی دن و ذریت مدر که بی لعنت خود الوان به یعنی لما به یعنی ما وانی کر لازم وانی نکرم ما وانی بکراش تم کرد ما کی کوراد به سری خوراد که برگیان دست بید که خبران به باوکالی خوراد بشه چرا وانی کرن لازم وانی کربانا نزارن هر کس گور زمانی خواه گور وقتا خواه شرده که دوی یوتیوب دا تا تشتكي بري بيسكر يعني انت قال رموز ما اسلامي تكر تقال حضرت عائشه كر حضرت ابراهيم عليه السلام كر تقو الرفيا يعني تا پر نرند كر يعني گرک تزانی بی کوانا لجمع پر مهمه انت انسان کی شعران دکی ساز و کاری تا گرک صرف يعني مشاعر بن ايموشن به اجاره گرک لجمع تقديري واتشتانها به ما پر ام گریداینا شعوريا ام گریداینا واتشتانا ام گریدای قرآن خانه جا تجوان اهانت دکی گرک توانی نکرا يعني تا پر نرند كر يعني وانا خدي طالت القرآن ده ما تحوان كرنا ام مسلمان يعني ملتي تا مسلمانة يعني ري بركي تناعج بيني لكن وانيها شخرا ملتنا دين شخرا بقرة ام مسلمانة يعني تدو بيجي دين شخد شيروكنا داروينا كيف درقو شيروكي داروينا انا حزار جاري جداد زاناترن نكامون اثبات بكران كو داروين هي جوري ديرو يوتيوب هيك تشدكي تدبيجي يعني ما مبلغه كمين العلم يعني حتى تدبيجي دين جي داروان دين اسلامي داروان هلا واو حلقات كوني غلطية كده القرآن ده بيبيني حتى كنت بيشوري باش راجع تام مسترى يعني راستي القامة خاب نيرة وقامة إسلامي بنيرة يعني أما تدبيجي كرد بهشن بأقل كاري خاصرف إن ميدك إن لقلب نيرن أبا كردي بهش أبانا كردن وتجي جوا كردانا أجر تفا كردانا نعجبان دي هر نفوس آقا غیرنا بیجا از بوما بلژیکی از بوما اوروپی از بوما چی اما کرد وانانا يعني كنت نعجبان دي يعني ام نزانن چبكن يعني مشكلة تي يعني واملتي مي گرك مري يعني الريرا بنا ملتي خاب كي ملتي خد توعية بكي اما نمري بيجي والله واملتي بيسا يعني البي داروان دارن واملتن گيش كل بي داروان دارن قا كسي كي زاناتي تننا تدبيجي اگر كون هسه بس نقطة كي تخازن ببيجم چند سال تو لأوروبا رونشتي دقت تجوان هونوي ميركل دبيجي الإسلام جزء من ألمانيا علما أنه 5 مليون 4 5 مليون مسلمان ده ألمانيا ده هي ودبيجي إسلام پارچه كيجا ألمانيا يا تدبيجي كرد مسلمان يعني سدي شيستن وتقال أولدين جديكي يعني تقريبا تسدين نود فانا جيش كتا احترامي هو نكر بالشورى كتا جيش كي قحرانا يعني يزيدي علوي سني شيعي طبعا جيش كي كرنا بيفهم قالك تواني نكره يعني أوروبيان يعني أقل شيء تتشك جوانجي
بقرطة احترامي إنسان تجوان بقرطة يعني كا احترامي شعبي تا كا ملتي تا احترامي وان أجركم ملتي تا وانية نليق احترامي تشقق مرة يعني خلاص قوبك بلجيكي وتيبركي جنسي استاني وخلاص بتشوف دبيب سياسيين برا السياسيين برا شيخان وشيخ عشيران وشيخ دينان وانا بيجي خلاص إشي وقدير الملا قارونن وقديش ورازي به وتشوس تمام واتشتان سياسي دكانن بكن نت دكاني بكي نكسك دكاني بكي هم ملتكي يعني قال لك الرهيمة عرضي دا كورن يعني نكان كسور مرة بيجي ديني خا بتركينن ندكانن بيجن وان نظامي خي عشائري بتركينن باتشتا واني بكلمات جتا نه يعني أريت سازبندي لكن تنا إلهي يعني تدي بيجي ديني زرادشتي ديني زرادشتي كتاب راشد بي يعني انه كتاب كردان زرادشتية از جاره که از شما تعزیه ما از اینه و داریم باجاره کدوم از شما گشتمی که مدی یکی رونشتو لمن هيري جو ديني ما زرادشتي اجي نهات ما واستيا ما بگو هنادای کی جاره کدن دنگی خراکر گوت ام زرادشتینا ام کرد زرادشتینا من دي صار دنگی گو هنادای کی جاره کدن جاره لبن هيري يعني يتحمل نكر مرة جو ام كرد زرادشتينا ام جو خير ان شاء الله زرادشتي تا مشكلة ما تنا بنا زرادشتي بنا تشي بس ولكن ما اقناع بك بديني زرادشتي جماعة بيجا كوا ديني تا اشتونيا نشتونيا تشقصا عالمی خودشنا کتابی خودشنا عقیده خودشیه مبادئ خودشیه منایم اسلامی هم بيجن بصد هزار عالمي ما فقه بصد هزار عالمي اصول هي عالمي تفسير هي عالمي يعني عالمي ما مليون انا عالمي ما اسلامي هتجمرا صد كتابي وينا تقدر بيجي فقه زرادشتي تشيه عقيده زرادشتي تشيه اجبر بيجي امجي بنيرن بركيش دين ما تشترى بتركينن بدي ممرا جو والله ما أشزان بيلكو كذي جورا بيرا نقولتي فاتشتا جو ما أشزان بقول ليه تشتو تدبيجي بنازرة دشتي أم زرة دشتي واني بمرة قوتن وأجي واني دبيجي إيش واني بمرة قوتن يعني لسر حر كسي نامشي يعني إنسان بركي بوان ببيجن أم كرد واني نبيجن أري بس سر حر كسي نامشي يعني قصورة باك ما بينكم بالتركي قوتيها يعني لجام تركان قصوري منر يعني قبل ناكن تشتكي به دليل زاني أبو حنيفة والشافعي علماء ما مازن أمور شوري قبل ناكن به دليل ناكو يكوان مرة بيجي أنا زرادشتينو كتابي رش من هناك إنسان شنو ويدري 10,000 يورو صرف كرم ياك 10,000 يورو كري حقيقي وشو سبكو بنيركا ديني زرادشتي ديني كردان أرينا طاريات مجي برسكر مقول كاتا شتو تدي تكتاب خان دارينا قولا والله ناقشتم هيك ناهشتن روارا من نكر ام قلت تشتي كردايتي دي زرادشتي دا قولا تشتكنتي ايه ليش تدبيجي ام زرادشتي نا زرادشتي نا والله ام تشتكي زرادشتي نا يعني كرمانجيتي نا يازي كرمانجي نا ارينا يقول بس ام زرادشتي نا هموني ام زرادشتي بدليل بيت اشتكى ما زرادشتي نا لخير ان شاء الله انها حركسك او قر عقلي خا ديني خا تعجبني بس يعني حرمتي دينان ام بكن حرمتي إنسانا بكن يعني هفالي مانا دوستي مانا جيراني مانا ناسي مانا ولات هفالي مي ولاتن يعني ورتاغي مي ولاتن يعني كارك أم حرمتي هفد بكن وحطاني فيري يعني وش قصة خاش بيجيتا كنت يوتيوب أكيد نشيكي شمال بروار بكردارا بيجي من غلطي كر من سر أولي كردان جيا شور كر قاسكي أماني نكرا دعوة ما حق ظلمك لسر ما بيه بس ولكن يعني تاريخه ما شبتنا يعني المطرب الشعبي بمنا مطرب الشعب والحمد لله رب العالمين.